Anna Nanakuya Beckham hima Beckham oh media mabra wo Beckham na bra me nye jeje wadawruma ubisi mi kwem Beckham ananya sa nwa nwa sa Arabic do otumi ti de we awabon yabo yaba no ti mi free so yes abadada wadawruma yabadada eti eye Beckham hima Nanakuya mesero e na Den Haag nso Den Haag o de mutima kanti age ene Nana of Aborting Den Haag asante hene Nana munyina dem ase Facebook ko nyina on so no de Hamburg na ka no so John ayimo oh sir sister Ekweje wa mo Amsterdam Nana Kuya ayi adwenshira you and a few movement so Nana Kofi Bobi as ya mamente onka Nana Kofi so na me secretary Bobi eten nka cha ya tonka cha da no ya ante onka eti da munyina ase enkrafo so nyankopɔ adawroma nyamehyiamo temafo ne Ghana hadie yɛda mu nyina asese nyankopɔ adawroma mudi sompa chi ama sompa etimeduru achi saa judge wa dawroma yenko Facebook we Nana Kuyoko wo so odi ne pink de ene ejai ti wa chef ayi Vicky Nana Efia Brown wo see wo sof ena Jennifer Poku Riley's Cuisine theaternes o wa ha PSC Poma Emilia Kofi Asamoah enso ewa ha enafe eye Benis Frempong Maabena me PSA Maabena enso ewa ha ne de Antonia Pia King George womo so abia film movement adwenhyere finance emma no womo beba na bibia etimi akonimu ede amaye ebusuafo enra ye di asem bi ofia na nsipo ye pese so shefa ebu yanti ye wura Johnson din ba ko npo de sei Samoa Johnson obebo ne yire obapa Grace Tabu ya akonadu se wona na brabo bra kwasem asho de na memma be wade wa show me ne nkoda ne maame ne tunani e de afirifie enti ye maame no aba ne sanse nra ye papa Johnson di usha yenti ye man baabure man kureman bodua na obebo ne tofa se be ya obi a wantie no ono so atie na ya maame so bre na ono so aka na asem eja na ho te sei angopa adome ho ya ayo enra me se wo de asem bi bedaye but the tofa maye na ansa na no me yenkoton ade mra we ye 21st clinic ai kabi na de na agire oji permission se me sika bi na ye mmoro me so ya na wano no microphone bi volume dodo ayesiatica expert emu na ye gbawura no wadawruma so asintin yenko ho e ma wadru sian ni mu na ozepu achi na adwo na obe me ya adwo 21st how you ni policy be twani so obe ko baby kwa motiate ne kwase bomoden a kodano ya de bia onye ye furu ba usisi atia 21st clinic sanse ye boa Ghana nti wo 15 branches and the wo omayimu Kumasi overseas ye be afa radio boa se cancel quarters call junction wa 21st clinic market Sunyan Kransa Techiman 0540311311 preke se pada no no wo de wuni adaje abadwaso sosie ne kwasem na wo de wo kakra wo asabi agum wakoma na ebo kinkim wo de nom wo na ye otitriti numbi umoja taare bipacho numbi oba penfo wadawro numbi drone ye kadwa sabi peti aduani bia wudi eso fuo still bia so de agina wo pebi aye obo heba clinic adwa to adumenu Apidank Misty KNG Preke na wo benya bi frɛ 10249761508 and 02574725006 Mizo 5G we papa se wo ye yie fakwase oji awade ehunsu akono biada wo di she fridge na ho TV fra anyasem ketwa mu odu ankasa apemfo nyina ye numbi ye wone mango ene ye wone multi fruit nso abodwuma papa wo benya bi wo manager Daniel we hwa overseas Bikan supermarket abawa post office Outcome Royal Ventures After Baptist University ebuya kwa 5G PSC Ventures anomanje na Sachi Enterprise asafu abinchi owura kwakwa chiro kuforidua po yema 0243429414 kotubi to na benyesi Traders Farm black and yellow efie bia yin bia wadawruma bag bia yefunu munye office bia nipadua ne sei oba wota
kan na una mwana ade a eni wu awansra se wako obi fie yemfa ne sa fe ne de ukwachi awase odifo ukoduru se wo so uyemu ye bechi no wakọ no wadi bo frɛ family keni amango ananchiwe echi we krado yembeti okay wadi bo frɛ family keni uraso ata udu ate ko na why di ate ko na ajigu yem afebo so afrɛ oba na obo anse kuya muni baby mami baby okay efe me komma o ya ne so u pie ya obi entimi senti de akiri wo be gene ba papa no be gene ba fu sese bi u bi board do eti e trader chocolate powder u be ko baby na woni be buase ya me de bia me kam sidi for ade a obi ka se me amada zo a me fere me fere bibia wi ase ade a me fere se makọ adwaye anaya ne so na obi be ko ho e wo machi na hobon enye ene de enye ebi sida ne kwasem eh wo ba wo yam kanka chofu enye bo modern so obenya bidie pa da ibi black and yellow untumi ntan fa bi gu nsum ne nom wo yam bubbo mu fa bi gu nsum nom ebi anwumrade asekom de wawe preko nam srade nam usura fa bi gu nsum ne nom na abosrade na firi wo yam frim cholesterol jeje wo fa bi gu nsum ne nom umpe we de na apɛ eye kama wanum sanya hangover fa bi gu nsum ne nom wadi di aduane bi mroso a fa bi gu nsum ne nom wani mu atwintwam a o dawro ma fa bi gu nsum ne nom be ya koda ne kwasem na fe wanum pon a o brush ne sutwitwi wo se ne wanum enye kama ya wasokore man Pentecost asoda no ho a wo konso a drasto bia mu benya bi 0243 943 413 Eraba capsules and feminine wash odi aba ama ba wa elastic no I say kama abai asay African map pachew ni nyina wodi huhurum ne eketua wodi wash ni huhurum ne eketua na onum bi no ne eketua for na yesi na ye ketua sa yesi abo se yesi esi tiano no esi no ne friend hold atra na asobe mani tadua na no wo se sa na me ma na awosia tie gu I don't need this check no sa eti bomodian so obeje rubber capsules and feminine wash oba su fita gu wo pampa de akire ya ne nsa wate abegu ba ne so woni be ma da asa ogije hu so wo ka mu so hu ya no watu na santa table na de papa ebo ni nyina anya obra emu ha nyina da obra yo nsisi so rubber capsules o se akoba ma me sane de wa ya adwuma bre ti pa wo no so bebo papa benya du ala ba kuma se enkranin fadama 0244 634 024 and 0548 666600 Presbyterian Church of Ghana enchekra Grace Congregation Swami you didn't fi share your sunum hooray yes celebrating 75 years of God's grace assessing our still worship 1 Corinthians 15 verse 10 ya wie dwumadie ni na akade kese ba ko kwesi ada yebodwa trada e wo Grace Congregation Swami ni aka kire wiase nyina se onyame ni yen adiniye eye fra anniversary cloth no na yen fa hye onyame animunyam tabita so fly alignment say ya kase ya free screening e koso ifra homachen ye free screening okuma nyumre no nsia wa diabetes wa dawro makọ wa prostrate kohonom o hwe ne kwa tabita liver so fly alignment be ma obem sheshew oba obem sheshew usisi ne mu ka adwe obetwa eba treatment massage so na yadwuma ye so fly alignment e honom en cry ye wo Madina Firestone Foot Bridge wa takrade eni sunwan so ye gina mu e wo 0202 347 647 BBC enam papa Boris B isi bronyen osi we nkuma kokọ ye man antibiotics kama eni ye man vitamins ya sheda ne atete no de mre kremonia kunite ye halak kama obi ari bie ye akokọ nsa akokọ ntaban akokọ bo akokọ ta krama aduane ni nyina da ye ton bi ubenya bi Obantama High Street Sawase Market Santase Runabout Poku Trading Adum SG Mall Top High Share Buadi Junction fanamba yi na wo ye aduane na wachi na apa kokwa wo de am delivery abre won temtem 05 44 44 44 53 05 44 44 44 53 Ejabwatin yes someone enra wo de wasem bi bedai but the tough amayo adawo no cho yo ni tough abomu ni se mene oba Grace Asamoah e wale nyame ye adom
Warrior no more in Skaka crab 1,005 and 15 million. And she made apply low, meaning and I got to a first car. I get taxi. The taxi no Avaliano, your warrior, Yana Nebi man by your warrior be. Yana nano your friend or Yaquabohene, Mencanitiana, and ye. Now, my assassin, I'm a taxi no near the Sati. Asasana, me imagine say be ni kuku. Ayugusua. Yugusua ye kuku no. Nti kuku ni ye mu no. Kana ye di kan to taxi me beton e me yekoto ovan. Nti ovan no bosin akro ya na yaji. Na ma ye adwuma atua. Nti ovan no ba no na ye te single room ayeta no so fiura bia me sister tukwan. Man say ho na no otia. E wale obaye di kan kotena. Nti du se me chama wo fie ho na so nti me beda me wofa mane ma ye dan ye ta no so dwa no animu ani dwa no ye opposite nti ye betena ho no obai sate se obeton bibi kakra already no di kan ton enwa nti nwa to no mu no ye ba eye abrosan mu ha ye ta no so abrosan no mu de ngano na onton sa obaye bayire adwuma de bayire no na menso tro ye toye na me de boa se de beya adwuma no beboa ye nyina nti ye adwuma na ko anim kakra anema dudo ya na ka no ye ko ba bi dano ye adwuma ma ye san kakra akronfo ba mu be wi aka no ama di na kakra ba ebo so me nyame ye adom ma ye hu ka no ye hu ka no na ni na bebre aseo nti ya imagine say car no ahomkanim nti yesi car no eton ye no yin sika kakra be 85 million no me de mo 75 million ekoto Pentecost sorry aye credit union nti scan mu 1000 obayi so ni sika so se odi ye adwuma because of say ye nyina ye aware for nti metenase me wofa no so na me ye adwuma okru from aye partner services ye ware ye no me wofa no beta ye chi kama aware no beginning kura na nko ntia because na me obi a me ware da me woda nti na obayi won kola mienu ya abrosan mu ha ye koye no me ne ma mienu nyina ana ekotena ho ya ntokwa bia ni yentem a ye chi fefe me ne nkola nyina ye fan de oba ha ti see me ne no kura se ne ma me bibia ona na me report no ma no because of say na on de na ni afi enra no on se ja Samoa kan ya enti ene no ye tofa bo okay nti se wo sa de me ko mate mti me wo bon peace ne tofa bo mu ne se ya ye adwuma kwa nim kakra nyame ya adom ekonya asase pia ya asase me ne nyina na kwaji sa nti bra ya kwa ya ne paper ye mu no mahu paper no de kosi mi bisana ototo baba so nti bra me hu paper na ese ono nko ani di ne wo paper no so by menya adwum bi se ye ware wo Pentecost mu na ye ko Pentecost de but enya asoro na je ya ware ma ye awale no no niama kakra etochima e ma ye ko ye ne fie to no an ko pe ada ba sho so ne ko nyamansa ba cho da bi sense ono de me ka se me ko be 25 de mi ntwa ho no short nti ye ware ye wie no eja sama urefi me ba cho ye ware ye no nyame ye adom ama bayire na me fanse obayi ton a me nso me de ma ho den eboa because of se pa no eja sama mama ba wo de anti grace ba ha no edi na ntina opese ye atentrene ye adwuma de me pese atentrene ye adwuma no se maboa no amanne yesi dan ba dan no mu no maami ne makle mu se dano me meka prekura nim pato oma tu afridan me pacho omuntu me o mama udeti se fridan me pacho maami ka kire ne mase ono na asini dan ya nipa oye wetness ye fa ne se o kasa jasa mo ye ba ye build assembly points me pacho ebi ade bi wo wa na wo ko ntokwa so na bibia nsi macho wa ka kire wo se
me na me di me sika si nti dan no count tu me ntum frame asi life ya me won bi records kra na wo me phone so a anu free ti na ntum frame usu nim sa wo yire na wo na bobra aye japade ti ho kakra no nti ase afen so juma na yakọ ani mo no ye jeje nkrofo nsa ase wo ho a me didua banche ne body me ko twa bi na no o se me yekromfo akowia body na makoton eya me bucket wa me ne no awo no akola na eko school na me niska akola na eko school that's why I say oba anopa me bantem njoni akola na ba school ba na school 7 de me ya na me bibia me ne no so eba no eno nkoda nchen obi yire a me ne no hwehwe osande to me so se me ne etwempra ena ho afi me ba to last one me dey kan wana no me dey no me dey conclude ye me da ho anajo ana maami boru amedam bra me hu se boys bi awrowro ye ho aye gina fie ne yam o ma awro ye ho sen awro no na tare ana awode ne ma bia form anim nti me ho ha no mo boru a no mo ye sen mpa cho nipa mienu mrante wa mienu o boru a ye korodo num nti o mu bie pono no no ma pie no ma abegina bonten sa mo ye nyankama de bia me de ye mpaebo na me wo ha about 1 o'clock on ba ho be 12:30 na me hu se oba ya be wura me dem already no so one ne maneda o so waja ware na maami ani no to me ka wa bo me na maami timu bia sa asemu ya koso ama abusuafo ntumi nka hwe bepa me ne bribia o me baba na maami no de o ka kire me ya a chopa no so o de ba no enye ade se bia ya me nka ne sempo oba no ne ya o ye no onyai badabia oba me no opa ma che o se so ase wo sa to aso ajasamo because person bu so asem se oyiri ubona ko homa me ba cho ane da be ne twa to a ubona ko homa se ku me ba cho da twa to a me bora ko homa se ku eye be 6 months o ani bra abusumi nsi ani wo mo yira ko homa adenti de si ye ne se maame ode ne ba ye oba hai ekunu twa me poa bra na yakotena you be 2 to 3 years near me bona ko mata tesidi papa bi betena ifi ho na o handan enti one papa ni di nkomo me sori ama ko mata tesidi na me so kra no nye daily basis na ya me yi no me ye chama oba ntuma dwu diska bi ba enti o ka se 30 odi eden odi ko twampoa odi oba ne ba ne kunu twame poa se no bo ne ba na ko ma se no bo ne ba na ko ma 50 series na me ya ko ma 30 series je le to tianu ntina atu nyi bi me ba cho o se onpe mi sika biem because oni me ajai se wonpe oni me ajai eja odi ma no ka se wonpe me ba cho me de to ha o se onpe mi sika na se na de to me ba cho 30 series na me de ma no e no so wonpe mi sika sa sika me ma ni biem on se rent ni mi busao se de na wo ho wo se bibia ni ho wo ye bibia na oba wo ne tena busumi sie ne eja wo mo na ko homa me ba cho na no ya wade me ba cho niama ekono oba me ne ti a me ne bobra yesi fie na oba ka tire ni kunu se be ma no entimi emmo akonhoma enti enne no o jaware no me ba to the woman say ka na ye ton ye no eja sa o san ko chi o mo ton ka na de scan ye basa sikana ye basa ekodi ono no ho o de ma no me de ma na say 65 million na o de ma ne say on fanye de on fanhye ne me ba to me de ma no say on fanto ho e ka adwuma ye nti edu ba bi ma na me ne ka nti ka na me ne no na daily basis akoma na me bo but na de me ye ne say week bia between man be 4 million 3 million gas fele ne niam nyina ko a mete no anu bi na ne refer gas me ko ba obosin ato taxi no me de ya adwuma na no ba yire adwuma na me de ye de bia no meniska ni nyina enra waka sasem ye wie na wo san de ko ajabo ama eti udi e se wo nyina ne se sorry de di kan asa fie ne pepes ono de ni diaye eno ne mai pesi tu wo bra
wonye boni bia tietia onse wo kasa no yiri wanka biu di hwe na eduru ni de so a wanso wanfo ano ametutu ba jo de enko area examine dabi wo kasa no maame no tea eno ya ma omle ten wakasa obaye wakasa onka bi eduru ni de so a umem ye wi atiefo no mutie no wo mo nso ni munyansa ne nyina ne asigina ye me pa cho bebri abusuafo ye may be asan be kan na na ba fo awia enso aba Facebook live ne so kwasi adubofo enso aba PS pomade ho dada kwame ageman enso ewo ho Mavis anani odum ai enso Facebook ne so Said Rahim edamase papa Kate Asamoah Opoku Benedicta Olivia Dakwa Sarah Edu Nana Ekuya Jamfu a onso aba na bobi ewen kinjo no akwose ni nuanu nyina enso aba kama ogre me pa cho me heyuba me wo Bible me wo Quran na me wo bodua na no mo pede pa cho me Bible ya ma wano so ampa che peja kosoro eya mi Grace Tabuya me Grace Tabuya Kramensem Bible sa sama mekan minni tro no korenko a onyame boa me na boa hode ogre emi se fama me enura nsemi papa waka bia ne so ato aso se de o kan sign na asem no etie masetena mu ene ba bi ya ba be wie ya wo se wutu na firifie also to boas ye wo mere ene story we ye mye bi nka ho mi biem na obi atumi aka de wo ho na yes girae wada wo me pa chawo me dam ase asem no de atete ma bela bo pa cheyie na me nikafo asem no ya asem a kanyame anyama dum kwan ka me nam na me hwe ase a ka me nsoli biem fi se me kunin oye me kunu dofo a me hu no me hu obi anka no hu biem me kra mete ho no me ma no omo papa ne breaking virgin nti wo ne be ma wo ka me hu a ya me wale hu me a wale me mfie dunum ni na me ye yadom ye wale ye na matana se a che na me baketo na me wo na chi no ne wanyini ti ansa na me sa ba wo na chi biem na de me wo na chi no wanya 17 years ne mo atwe ansa ame wo we no eno kra no me wo ye no kra ye sa twa me esansa na me wo bi a chenti tinya me ye madom e ma me nya abrante fefe ba ko de ne ka me mai hu na me wale ye na me ka kira wo se me kunu na me wale no wa nya me ho ade afa nso na o tete me enti no e ma me de nkola ne dwane firi ba bia na owo because na me ba we kra na onko school nti me de be du kuma se yansa na kola na start school ti se wa wale me na se wo peme de a enya me de me mani nyina e che na me ye yadom e ma ye wale ye na me de me mei enyina ka wo hu ampa ye tena asese a walefo wo do me nso me do nti awo no mu ana edi 5 years na awo ne ma no na me kunu ka kire me se Grace me hwa wanyini wa wo mawie enti enya de a wo be wo piem ti awale ne yenyan na me so makwaje duro papa bi ebusa me sa akoso ya ada na wo ye na me so fa me nyinsa ya na ase no so me ma waduro am papa ne ma me duro ti papa ne de duro ne ma me ye ne ti me ma nko school bi ni ma de nti o de duro ne ma me no na de tutum na me hu na mbusa wo se na sei na edrei ye no na akade ne ye den na wo boye e kire me ti wo bo kire me wie na ase o se fa ye den na me so e ya wo aduro o se awo a wo de ye den ma me de ye me hia wo bia ti me zata mo no oba oniba nti me bu nkotodwe bompa Yesu aduro no so be this aduro no sai na bo so me so ye no bra ampa nti na onim se menyem nti wan kire wakade no o kire me wo kire me to kire me wie na o ka se same nko ade a ono nko ade anka me nyan na me ha me nso na me ni abre so be pedi ama no sa menim se awokom eja sa nti nyame ye madom ema me fafuro sa bosumi nem ti me fafuro no na onim se ma fafuro ti ne wo fa ase aba ya Africa Coast betana ye nchen nti na ga na ye na bia na enye nije ti me kunu frem sa akoso ya
se me wo fa asine ne be ya wo betena ye nchen se wa no wo mu a do pa ye frɛ ne do de me nya bi ma wo da ti o kan sa no ma me ne kon because sabre na ma nyinsen ma me kan kyere no ti ntokwa ni mu ana asam ni kopie Pentecost elder e da mantene ada pa onu nim ti e kopie honom na hore na me ka kyere ne se awo na wo tete me ne nyame adom se sei menyim e ma ho no ebufuo ni nyina ye den etikoi nyame ye madom esanse na mani abrinti busome nkon no so ye na me call doctor bi na o SDA hospital friend Dr. Dofo call doctor was a doctor time so na me problem bi antitwa na yi me ba ma me nyame ye madom o yi akola ne de ma me aye ne akola ne te sabra na me wo akola ne wie ye no e na me kunu na me hwe se me so me ye brefo pa me ton ewoma me tonwa me ton praye nti na me hwese nga me kunu be ka kire me se koso ya sa bre nya me ya adom wo bie kwan yi die nka bre ne te so nanka ye dro na wo ye ne biem na se nya ba akoma me kunu nanka me ko so bre ya na wo twe ba akoma me ton ba yere 3000 ba yere wo ha mpem yensa nti mama me nya sika Some swimming some nya bia ma ba ko ama won de se woni nsa me biem ba cho me twi ne ho nte because me tena abunu mem ya mo mfa nche me na na me adom kakra na me ye madwen se me nya sika ntimira me nya sika ya ma me correct o enka se utwi ne ho nte wo se me twi ne emunna ho wo ka se emunte dia na se bunu kasa ne nye mate wo se me twi no emunna ho why do mem ni ye nyina ye ya ye ba ha bunu kasa wo de pa why o de de hinti oba sa no na hwa me ye madwen se menua mo bi aton na meja anante se na ja ho adwuma na kra na nye na me sa konoa mo na no amwa na me nya sika ti da kuru bi na me frɛ me kunu me sa kwasi na me ya madom me nya sika o ti me pese ko pe plot to o se plot wa ye de na me se plot wa ye todisi dan o se plot wa ye todisi dan de na me se plot wa ye todisi datenem o se me de ewura so wanya osika na akoto plot wa ko na me de me plot bia o kana me hwa na je mankasa na me frɛ me nua odi machi na me bayi na me se kua me nya sika na me pesa me top plot because me wale ko fia me ko wale wo mu no me di ye me invitation card de do sa me ko wale me ko no ma me ne se ne maso ompene ntie ma me nia brese me si dan dache me manso maji o ma wade e wo fie me kunu ya nko na me fa me ba akuese wa nko oso nko wa nko na me nua akuesa moa na odi machi na ye ko emem tie ko emem na ye ko si abrante bi ye fe ne Jacob na Sule omoso na omko kire ya sase no tie ko ye no na je sase no full plot ni na ye 40 million afi be mu ni fa ne say 10 years ana say 10 years nti oye no mo say o ne sister na wo 36 million dia ene tofu ni nyina na so mi kura mi kunu na nka me ne ba na so no so ma nti be so me mai ma ya mienu da che ombe wale ombe ko ti bi kakra bi na me pesa de be ya menya kakra bi se de be ya me bo abrewa me nha dan nti mu de mu ntwama me ti omo de ose ye wo yo omu twa plot no e ma me na me tua me 20 million na me je me 1060 no ay 16 million no na me de ba fie ti me ba ya de chi ya na je me nim me pema nso nti because say me ko twa block ogu asase na so sabe na anwea wo so na me ko twa block 6 inches bese 8000 na me de gu so ti me de gu so no afa na me sika no na asa manko ho piem nti bosomi na manko ho piem bosomi mu ana me nyinsen ye ti me nyinsen na me nso manko ho piem ti o wa na ma fe na so to asase ansa na ba nyinsen wo ba no ta asase ansa na ba nyinsen me ba no nti manko ho piem no na me o wa na ma frɛ o mo ton ma me na ma send this scam o no mo de adoso ama me sa nti me wo be ba no 40 days nyame ne me dance mira esane meti ama me na ma bokan robi e se ho ayeta me be ko esa ma setena no na ka efe ana o yese o sane meti na ama me na mi kun Clement sa o sisa na uti ama wo a wo di bread be twa tiri nwi nyina ana me de akola na kire ne se me ba afufra me ba wade ase fufro kretu me wege ma me o so bread mu o wie no otu ni tiri nwi afra na me tiri nwi o yusakula ai e nso no ano be sane ama o se mu mienu ana me se
na wo se menwo on se menwo ba fe ama tina aye nkomodidi ti didi nkoma na wo san metini na edi nkomo nti wo na obusa me se emiri bi wo ka kire me se wo ba wakoto plot na so unya koto ya na me so plot no de me nya toy na esin asem a wo kan ye nti me de me nkwa me dini na me de ye na me da ache so kwa me ni wa me ma no na me de be ma wo me because na so wo mpenti wo ba ya me na wo nsese e kra no onka ho ene die na ye monwu because yawo na me nso ye den o de ke cancer nti anu achi no na me start say afi akola ne di afi me ye adwuma na me ntimi asam ne kasa me kan mama ye nkwanne o ye nkwanne ntimi aka me kamesi ka na o ka no me wale me kunu 6 months na papa na o ye na adwuma no na bosumi bia na o man 50 cedis me nso me ka kire nyam kopon say me nye 40 years no me ntana obi afie da o betina ofie betina me fie ti wa na me wasika o me kotogo kwan so na me wasika da Kesme bank na wa me kokko yi sika no mu 4,500 na me de ko nkran me ne mienu nyina madam fu bi wo nkran na o ni boy town na ya make say ye fe na madwes o Germany o de ni kunu kwa kujan ne yakoda wo munchande che kwa kujan ye fitani no ko hwehwe ka ne bia no to Astra ne bi na o de ma yen na sika na me sika anya na kure anya onu ni sika 1000 kura anya den enim anya na kure ena ye de ba ye ti ye de ba ye de adwuma 8 months no say taxi no hu sika no esha entimu mfa efane se mfa so mma afesu se taxi ne kura say ya ye nse nya sika a ye de be ye nti osere me opeso otom ti na me kɔ afuom papa na akwa wahene ye chei ya me mfa ne kra nsie yie no ma ya saase ne ye nti wa na papa no na me kɔ afuom na papa no me wura frɛ me sɛ taxi no bia ba ho so be to me so oh toma no ti me bae na waton na onya 44 million na ye de kɔtɔ kaa no pepepe ti sabre na me save ewo Edim bank na ode 44 million no ode maame na me nso bi ya adwuma so na nyame ya adom edi 3 months no na che se menya sika no bi aka ho na Edimfo maye 80 million loan to mo di 80 million maye no na che se ye de kokotɔ saa TD no na che se ya ton Astra no ye to TD no da ye tue TD ne ka wie na ye Friday ye tue ka wie Friday no ade na me nda kwasi ada na akromfo be wi aka no ene se mira de car ni si abontana battery no ntu ti me ka kire mira se ka ya odi si abontani ya a untu battery dako be ye da bone lucky na akromfo ba car no ba so betu battery ti mu na ye tete mu na odwane ye na me ka kire mira so onyi car ne mfiri ho me ka ye no wa muya ti ka na yira ye ne mi su ya na me ti ni bi se da bi fa ye mpaebo ti me start mpaebo dwoada me bo mpaye dwoada me bo no bana da wukuada ya wada na dwome da ho na me ti ni bi se grace konkoko na ka ne si ho kofa na me ye madom me sorry ye me bo mpaye na abo 1:30 na me san da ye e bo 5 o'clock kai na me sorry ye na me si me kodware ti me kodware na me nya call say grace o ka na agera no ka na so me koto no new road ga boy bi fe na dwo nko de wona me koto no boy tietie bi sa o pake ka asam no o ka ni o ya dance ana boy no efrem se grace o ka na agera na mako hu na ka krebi ne de duru nkoko nti metwa belt na ebomu no de atwe ka na besia sankare beria nti kofa na me se me bofo yesu me da wase so o mama nima anya dan enwase na me no nyina ye kwa abu kwa police station na kasa ne nyamu abu kwa police for no mra ka da gida me kwa ya me kwa report no nyina na me bompa ye free police ni ba kwa no se kwa no tum na ye ne ya police for kra ye ka gida ye hu na me se papa wo ne nyame ni apam o na me de me ni nyame e wa apam ti ka ne ye kwa hu ka na ye kwa free police ni no police ni so wonderful wo ye so for mame ampa police ni di ye chini ye ko asankare ho ko fa ka no na se ka na ntuma na esi jaka no ni beto ka no nti efo na aka ho asem na sabtam no efo no na aduane ho ye de ne panti no ye be ko na akromfo twetwe ye bode ni nyina wo soro nti kakra na maton na ye 4000 40 million na me dane ma me kunin
na ode ye car no ho dwuma nyina ti ode ye car no ho dwuma nyina wie ye no afa ot car ni mu a o se car no esan se omutu engine no na engine se ya waye foforo nti ot car ni mu ade chia wo se mafie me haye me ya mani so bidi me malaria meti na o san tonye and the auto car no ma nyu sika de bi kura no no ade koto ya sorry Pentecost fo e bank na sika yi eye basa nti kakra onya ye no na ode koto car bi e se fe ne transporter car no e furu bompi se ya na engine na tia to fom mama nyame ne me dance papa wui sa time no me kwa ye me me sika 10 million ma me kunu de kwa ye engine na nsa na me nya car esesa me ne ma de kwa me kuro mu nyono so na ye no mu no ana me kunu kire me nyansa pa obi asebe asante me papa awuo me kunu antoko bene wanto birisi wanto yitima eye na najo bere na masora tena se me se kwasi ntimi shin tu musam za kwaso ya denti na wusu wa musam hwe kopem tama me nya me ho ne me nyina papa she fridge 6 months me toto ne me nyina wieye eye da no odi machi no ko ye je sa wo musa me 4 million 2 million okotua ye ene de se wunya ye se menya me no mienu walesem ti de bia na me de panitiro enti efri ho ba no a oton transporter no ana o ye na dwen se obesan to car foforo na me sa kwasi me ye brefo me ma bi kodwoma me nyima no na menka amenya skakra 30 million utiminya enunti jai na wo sika car na so beto no ya to td ya to Astra ya to transporter amwaye nti me pese ya Tokia me pese ya Tokia ya Tokia na just me kofa bagira ne ba na se wudi gum obi kura o molo market no so kwa abu akwa ne ta no so be furu bi wo ba na wo yia na wo hwima e bedo nwumere no wo banya sika ma me nso me bere swati na me bere dodo wa wudi adanse afa me bere ya koduru ba bi se ye si dan ni wie ye na ya me call ye no mbubugu ho flat 1 year 4 months na me sorry da me wiawia me nanim na we ho samwe wo me say ye see dan no duru ba bi no na me kunu me ka so mfa sika kora mra so already e oni sika o eti me bodan wo bra sa bra so na nyame ya madom me se na wotwe mi ti woto bagere 3000 enti me ba ya no ote kuya osmama ubetima sidan ti sidan enhwe sa dada di sika beba o ka se wo hwe dada ansha na sika no abeda wa na ne mabo aye den nti e kwa abayire mi frifiri de be firim bia so metima tom me frifiri na ensam no afeni ebedu ntiria na ya dago no so ante omo mbe ye nyankomade ofie ho papa ese wo madua bodi wakotwa bi wo so wo kromfo ene ne nsam bebre no no so ayi ano no no so se wo no obaate na yesi utume to maami hu di na tem se ni hu fin so eno abai ni nyina nde wa amoso ni nyina ye bewuram abusua sompa chede eye ade a ye de bua nipa ekunafo ni nyanka edu buro nyemu a omo emobo papa obi wo hade obedi ebim so wo hade ombedi krom mbenya nso se wo mbeba bi gina obi mu afa plan a omo so de ne nam radio station to radio station na no de e wo mo ho dodo no ana emobo sesi a ka se register nipa 1000 kumase nko a kransane sunyama yanko ayentimi na last year ni this year yi omo ye bie no emu adanse die ano odene ti some patch de last year this year we bi simana ye we animu yi BBS frɛ 0551 931931 0551 931931 0548 931931 also frɛ naka na ehye wonu bi nkura ne no meye bi na nyame hira no number no ne da so no upesa o send this kanwa 0598 55802 Tawan Media Ubiaba. Hello. Good afternoon. Afternoon, do the self refrain. Never to be doing this week. Yentie way. Last year, Miss Sandy, some part of the need. I know my work, 11 years in you can't tell what name. You see, I'm a woman, said them, my fine girl, I'm said them. Amen. And a big girl, a friend, I said, dear. I mean, I did say,
Yedase nyame hira wo yo was 7 years so name watwe so mpache de nyame hira no enti wo nso wobetimi aba be ye bi de wo nso be ye bi a wunu ye 0598559802 wodi bi to so a na nyame no ye on senkyeren. Hello Sompa TV sini Pacho ai Pacho me dia dance ni fibliku yetio you go see me you will me first die so ni ne I never see my first ne deny Canada me so number you at when you ready and then send this nyame ado na de tie na offering nyame ado wenye amen that's pa. Hello would you baby akase free? Hello ada usu magazine ejina ubo dadieso. Hello would you baby akase free? Good afternoon. So last year some part of the NBA mam menyem and time at home me ukura be between gun it's mo now so ye no ma hene na say na me na resi me na my friend me man no na yet na ha bon pa ya sera this say anye time na ye dia hwe me na wa to sera to mo me na kopin be ade ne ya wanda na kopin weekends me minute na me mo na me see na me ya to spend ya e ku me minute down no pa na so it's going to make us no my last. Hallelujah. Yedase pa ebus obi ya bidi enso ye die wonyame basa eda so ti de wa wati bo homoden yenko computer so adwade mra obi aba yem picking the last. Hello udini baby akase free. Good afternoon. The batch be going to be able to take us. Yentiu. The batch miss me in the palm dear. Since last year, me able to that way. Yeah, me near chuma. But you, that's it. Me ba Veronica so me tin and catch me chiano. So got mampon. Mama seems to this week one pama dia my in once one fraying. On any back Usiana and the Twachiano. Enti o monka koda. Yango computer so ejedi imra. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pani say obi ko wunyanka ene erisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yanko ayetini agise wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting ubim 0598559802 edi waso yeta 1 media bronya bosome ni de to so aduonu ba ko ni beboja trada na de mode dum yen no ye de ama ekuna na me bai na me say se ku na me de say
ne kura se omo mu ni bi emu yo ni bi mi fe mo dia fe and so mo dia fe ma na so everybody won shira mo bible si bi ohu platform mo everybody be shira so mo hu platform everybody shira mo anu anya mo kese e papa mi so be mo kese pa amen na yesika na yentuma so a wobetimi dia ba afenso se niema bi ense ye ti se mo ene yanwa so a yebeji mo amu ye bi afie twemu no emu adansede de mo amu nim sompa achede 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu betiti for me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayasabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade hodona na eye anisuo ane de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ane obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebebo Abeba Matsia Kanso Presbyterian Church of Ghana, Grace Congregation, Swami, Wedifi Shadio Sunum. Hooray! 75 years. Yes, celebrating 75 years of God's grace.
abusua ya saba ye maami kasa na yenko abrochire dia express group oso kusua de scholarship open visa yema ticket Canada US UK New Zealand Germany South Korea TOEFL SAT nini nuano mekeka hu ni nyina no express group 0249000448 ana 055550067 Nature Medicine Consults wose gastro mixture wow yema yekuro enu nti yatuatua wo niema edroi beboa wo papa menstrual plus ibrahim how ni yeast infections nyina oba nsuo gu wo edroi bemwa wo besima ubenya bi o misty heba Jeff heba pene heba nimdie heba na naboache heba nkranitema ekus ashaman wose frɛ wonum 0248778899 Diamond Diagnostical Center Dr. Marina ni Dr. Joshua mo ya brofo wose usabo no hawa bem o brebo hawo wom bema zunso twemu yade ayew afi kokram yade awuduro ni nyina ne wachiri kase oba ese ebe of fibroid operation na usira doctor so be ise kanka wo komase afre 0267 018 289 and cry 0243 176 119 Bishop 75 Yewomrom Prot 17 Jewels Ben Awope Shedi Egumen saying na ya Bishop the semen say ne border form ukra 5 city kra ubenya biato empopo kama do de be gu kom kawa space ya wo de be hye atufuo ne maako ka ho koji bi oba ti fie kra 5 million na ubetimi atubie ti hu dwa online no so me pacho plot 17 emrom Bishop Abronsanim Abi Plaza fre 0598 5855219 and 0554 304 135 ni what Scientific Clinic and Diagnostic Services. Dr. Nimo, osi awudi abantimi ntremu bema utedu ya say o enu pampan ovarian sex premature ejaculation duro esie no atim kaja nko ba biada no what after form erectile dysfunction the end the wukura afi penis enlargement any se oba wo bewo wo cancer stroke kasemu yade etwire sisi yade opusu wani kokete so a wo na chese dunso twemu yade wo so tia na etse yemfa ni nyina anko atonsu mu na akọ junction yene adansi ruwa bank die enum hwe nkran photo ramadan ma circle yene ns chemist ne die enum hwe 0244 087687 ana 0279 087687 Lawson Herbal Center the Virgin Doctor if you shed you no ni awaye adwuma gimu abaso bode papai nyasem ketwa Lawson Mixture de any Lawson Care Mixture Lawson Delayman capsules we nyina ye ne ma pod abadwama aso ye pememe dura etimi ma obema gira ne na aso ye peme edura etimi ma obema hunsu agene abamu a ni nyina ye Lawson no pay out abadwama aso ni bi papa bomodin be insa ya de awudro nyina da de free ho yam kronso obo ne homode fever den a friend join this ni nyina do hwe diabetes stroke am adwodwo cholesterol typhoid ni nyina Lawson wa ya sonare eni ya gina tum me pacho ne ne mapan ni nu pay ebi ewukumase KNG Apidank Misty Freddy Mens Sam & Co Colinac enafe kewa eni imrum unsa ebeka bi Lawson Herbal Products eboadwuma papa na ushia eni na unso etimi akutobi na wayaresa etimi awiemu di mu free 0242 133 577 and 0248 619 999 abusua ye benya meche ewie bre nyame ede ni ye adwuma abije ma yentie yentimi ntwenche na kora ye nua baabi ede testimony bi aba na yentie. Hello mommy, Pacho, good morning. Pacho onwe mse nyame adom munyina amwe Pacho mo wadanse edi mikunu ewo US misimu wo UK
me pese me ko ka me kunu ma try appointment date try me nya bi nso da nya me che e mama kwankyere no dana me nya appointment date nya me che nya me nya me che nya me onhyiraw me da wase e ode waya ama me onyankopon onhyira mu bebre me da mase amen bye mama bye. Hello mama. To me say abrochire fonde nya me che no oba ma wo enti ono so ne de no chena nya me yadoma na wo beti adanse ni makese etu pese nya me che sabre ni okọ school ubenya na agire weekends ti wo de age number no eye 0535897699 0535897699 0535897699 ogre yen toa yen komo no so yeti nti Mr. T say dan no mesi na mpanimfo say se obato tu a twede ba madam no correct san me domi kunu nti me ankasa me koto plot no wa amwa me nti me yina si nchen ti me fa me kunu ne adwumaye fori na wo mudi kan na me so mo nko na me ba half plot de we say ne plan ba ko pe it is a color na dem tia e ko na the osi dan no what to foundation ni de nani a kire obi e dan say ya bra yen so kwan da yanim ti ma nam so ma me bufu ma mesin ni no me pamo no ma okoi na kire ni konya mesin ni bia oye Pentecost elder owo ekropon na obesha ase kakra nti busumi bia na me ko ho busumi bia na me ko ho me ko so a me kunu me kasa kobia na me boa ene o sensuo o yesei sa na me adom ediwi dan ma ne dru lentil ti dru lentil no ka cham sa akosia dan die eso se dan we pa se wan to bo ase ma mpeska wan fa me boa wa enya ade adan we nko wa ho de ne betimi aboso o kan mponi medical ma obi 65 million say on fa nko fa nua wa kura asembra ti lucky ikwaye o mikrom nyono so na nipa no frɛ me sɛ odi nua na ba se mo sidan na wie esidan na wie makote na fio e na esi apapa ise wutu no ye esi a eye mekra ya pa mikunu meka kyerɛ ne sɛ saa na te de a mene ne ntena biem no mfie mienu ni mikunu mo makɔ homada to ka se 6 months no bo 2 years de make us 2 years no mekoto eyi molo market for bayire mekoje bayire no me boabo sika no 250 million ti ahoma chibi na menya ne semura so na yen koja me kwan na akromfo kwan so ka kyem se wa bere na me ne me ba so mo boy no yeti si kwan so e free bebe yetene so ba kwan mu twe ti ye ya nya me ye yadoma ye beduru kwan ho no ade chen ya na me sesa me ne ma free tan efie na me yi me ne tim no me sesa me ne ma free na me ba ta no so bebe ne yete no ba ho betana ho se ba ye mo na ba se wan kwanta ma wo be ko no wunya bi je se me betana ha na me dipa na me betana ho na me ton ade kakra titama me ye se me sa ko back o me kunu nchen no me koduru wonom no ni 3 days na me baba ye ni kunu ono nso wuye na me sa sesa me nema nyina na me sa ba ta no so me ba me be chei ye wie ye di edi 6 months me ba no nso ni kunu wuye na osanyem nti me ya na meka kyane so me yanko na osenko force ma onko ontena fie ho na owuwia timi de me gya no ho se me nso matena ho busumi nsia me ntumi ntena ho ese be komi kunu ho timi koduru me kunu ho no ense be se 1 week pe me wodwom na mba ne frɛ mama me ko me na me se adan so de oba ene nsem bebre na ekoye na mba no e wo fie ho no de amane e bo me ntini papa ba ya no be na 2 dada maba jo Canada mabana na mikuna ni masasa ana o se ba seba no se ya me ko ye no nsem bia wo fie ho no nya de ya metima tana ho timi de maba me ban kansa na kira na jo ye wura dem no se Grace na me sa kwasi mi to me de akwasi no no so de akwaso ya die ntumi na wo se wutima wo ban be fie ha wo mo mama ne ye ene ba mama me jina nyame makio nyame anim oni bufu yi me di na tam na mhwe akola wale wona wo jini tirinsa oni papa bia wo aya wo ba na se wa ba
na so wa mo wa mane a adenti na so no be pray kwa ni papa fi afa ne yakoba mane akwa na mo mane enye no bra me ka chi wo ka sana mane ti awan papa Emma abufuo num no me de memfini nti o ka sa da no ba na me de do me kunu no se ya homansia e ka me yensa ena kakran fe ahoma ne teteba afa me kunu ompa me nana no omususo me se ba ko 4 years ba ko 1 year 8 months ena ba ko nsuso wo sa 7 months akola ya nkora mo papa ewu no nkora mo papa ewu on papa no so no ya adwuma kase o e wo post office guy Jessiba Motors boy yeah me bompa ya man sa nya me mani ni ye ma mo wo mpa ya nka ho da kro pefofu ya nto ata be mo yewu busa me wura se me nana no ana me nana yo he chire da ben wo be fia waje akola na ye wo akola na waje ne da oto aduane na o da kwhye dem one ne ba ata original na edi na kasa ne nyamu me pese masamba wo me chicha so body na sam na o kan ye de no kotwa body a wo so ko body na sam na o kan no ye dua body na mfichire ko for plot bi da na ye duadua na ye sola ye twa wo mama ko mama nti hwe hu sankola yi wo fie o mbedidi anopa bia ye firi mem e besi kwa ho a ye foro pragia 10 cedi na ye san afro trotro 10 cedi asan bata no so anwumere ye kwa the same thing enti no me ko sunwan me ko me bakra me so buro roba num timba ne me hwia me hata afa me hwia ho na body ni ho me san ko na so na nso ni ho why na twa body ti me pa me ni body bi so wo store na nim na se body no na me kwala me sister na body ye de na nya wo so ku no beta am se what me ku no beta body ma wo say body enso e be dia sampo me kra de me mfa ho sa ko ma no ma bwa nti ti me de me mfa ho na de ha me ne se body no sister meji kire se me woni ma de ton ni ma de nton che me me ti dwom ta no so dwom me ti me road enti body me ti gu ha na 30 minutes just 3 minutes krama na asa sabra so na fe na body na eyiniti na adenti na memi kunu ohia body ya na se obeto body na oniska ne beye ku ya na minisika mboto munye timbesa original de beko school minya sika ma nti mesrew munye body en fa ngu prage na mokora moton a moba mu diska ma nke afe na utwa body na ma de sister na meje body no na me ne extra ge ya bo sister na fa body na ama me nso na misisi mini anwode na me jacket se ni ma na me fa keto na me de beto ho nti kwansi ma so wayi phone na wa frɛ me kunu kasa ne nyamo so besa bosumi besa kwa afini da bia me kunu so de okotana store num sa ma ne ko oni ni kunu store okotana store num sa besa no nso be fie besa be betana ma na bo besa 10 ansa no be fie be dan so new site nti ewura ma na e chana do no na ya tum ti oba na obebom na ya bie no sa nti oye phone no frɛ me kunu no na say sister de wo ye de me ho obi a wo kunu wo sa wo mezu me kunu number enti me ka chiro plane so wo pe me kuna ye ni exchange fa no na me fa de fa na me fa me ode ye ana ne ofre me kunu ba oba na papa fo me enu di wo mochi minim se me kunu be ka boto ye mu bia se ma kire me maami ade na wo mu ade sa hwan na ma wo kwase kwaje bode no wa boda mo ba fo te se wo fi wo kankan wo me hu na ho fi my god am say why ya papa ni wura na e kan asem na me sa kwasi nti dia maye wunyina dia me makosia tabuya maye wunyina nti wa mwani anso afedie me hu fi na be me maye ade a waye me makosia me bibi makosia kuma fun ya bomani mo ni biem na asem no na esaye mahomete because me kunu no me penasem oyobia ojo anya nna kwa ngale me so okasa o nti asam ne nkomfie nyina no o papa de o ka onsa o papa de o ka jasam asam ne nkomfie nyina no o ka nyina ntro sem nko a na o de ya nyini asam ne nkomfie ene onso de na ye toro ti mama asam ne nkomfie nyina no afa na abasa me kunu prese obetu fie ho afa na o de me namba ntima no ke ka no ne yire si fie na ne yire gi fie na firi ne nsam na ne yire ne me pam no enso me ntimu nyesa fiere die wo mse me na mesi die nanso woni wa na wasi ma me fiere nya wo na wasi entimu ntina fie ho eno ena nchen ena me call no a ye chairman me call ne secretary ho otebu akwa tutu ma papa number mo na me frɛ me call na me se papa laji me kuru yamade bi eya me ya e se opese osesa ne niema na odi firifie ha niema no so osesa na odi firifie ha oba akra wo no kunu kasara so osesa niema kwa
o sa back ya edne ti mesra woni me kunu nkasa papa ne se ko ne meba fie papa ne ba fie oni ye be kasai anya adwuma me akurei me san me kunu wa so de sa ko Pentecost form wo emem ho omo kan ma koma to me yam ti omo kan asem na ye beduru fie anwumere no na wo so mensa e wo dem na asem yire dofo akoso ya mi gina makio nyame enum mi pa wa chew boni bia me de ye obi afache me efiri na de kwai medo mediwuni to kan sa no e ma mi bubui ma me yamagene se meyi boni e waye me nyina tida no matenase mo tida na ye kwasi ada me ko dwadwo ada me to nkrantie me enu nyame ne me danse se me de ba na ye de abaye nkwan yedi bisa me bayi ye de nam ne ye nkwan etwa bisi no house me minni edidim sana Dina menene dam no ye see me ye dan no ye kese ba ko na me toilet and bath e shame matumu tai nyina me see dan no ye mfie me ensa ye tuko dan no no na me ya aduma 18th February na ye ko fio na 3 years me kunu me mpenti dan no ye desment nim sa kankan sa busa ne se na no otumu koto cement ya ba bia nkodi betu abata no so no apenti wo nyina ye dan ye da so dem sa watete mi ama yesa ote wonu mu hwe mama se me nyini bia saa o nso wokuma kono atimi mu nyina se ye ne be ma beda me nya atenka me ni bi wokuma kono nyina ntime metima tase betete yes ya me mfa be ma ogre ma me musa wase me just na me kwa ba ye ubai ho eye de no so ko fa nipa be nyankomade anadwo no mama ya na me firi bi metima me yadwadini me kwata chiman na me ne papa bi kokon kam me ne ko papa ni di mata misumi di ni bi ti se ana papa no afrata chima bo kire wa abodua ti betu wisini o meti wa na me meya kwa so no mama ka mama yesi buro nya wunni bi misasa fo urade beye se nya me behwa ma nya nka ya egumisi ya me hwa wo mu se me wogya wo mu a asafo urade na ono anim ti dakuru bi mi wodwoma me hwese abante fefefe kokko tietie bi no wotwam no wakọ no waba no hwe me so me ya adoye pa o adoye timu bokwan ma nipa enti obaye na obatra me nso mama mpa che wo mpa metimu no wadi nkomo na me sin yan eno so mama da sei na wo kota chiman na ka wotimu ye yellow na oni papa kana moni bi kon ni papa no bodua ewo wachi e do ba nurse ni no adase enu nti o so wo ba na ono nso tompa bo okurum no owo ye wanya biabo no hunsunsanso e na effecting kwala no misi Jesus Christ mi yemu sheme ayo bia me nkwo boso so da me da kwada ni dio so ma me da na ma na msi ntu ba ye ne den na o ma me me eti bo mo ba fio na nya ku asem dabi ti dua no na mo da ne ma me na bibi sa akosi wo ba wo bo ku ama na sa onu nte fa na sa mu ntama sei ya ntama sei enti no sa enti no emra amarante ne ba ho no kra no na nka makoma yese ka me nkọ kan kire no nanso nkọ kan anwe kra obese no misu mi nya me nkwa ana amarante ya najo bo to wo he me chia me ho to wo mbose mada tim dumienu ne boy ne yese mama sori na omo de ade white so ho na boy no me kire mu mpo to do mba bet na mo ba na omo pa chewa na ne ye se mi ne no mo se o madani bia nti omo de ne bia no na omo so ba ben ne ye fe ni kofi na me se me ka kire na so ko school supreme savior na me se an awon asem pa eto me enti ne akwala no me hu se waje obi pen atworo wasa obi asama na bia ne adi bia ne nye nti kofa akwala na bra na me mompa ye e ma na se emereke bibia ya nti na ka akwaje na fi bra na me se kwasi me pa chawo ba cho wan kasa no ho akwala no hu ya so kita akwala no wan kasa no na so no so ne ba me mfa ne ba no nti o kan ya boko na eja me da na akwala na to ho na me sorry me da se fesi obapa o papa yi ene o ma me asetena ono watsena sei na emutie bone tofa mpacho wieti for me mama ha pacho de minim fa won se me papa Mr. Samuel Johnson me ne nte bone na me kunu free mu yi na me ye imagine se me nkwa me intimate na fie me ma me kujam na Xmas na me se me nkwa me intimate na bro nyen me nya obi am ni benti nti me sesa me na manako me ma me fie ti me ma me na dwen se obekọ no ka se me ma yen ko na me se onko na me ka se me kwa obi a se me nwunwi ansa na mako nya sa me kwatena ho a me wo obi e mehwe me ti me ma me ja me hokọ ti one day awia na me wo ho ena me nya akọ se
me kunu ketwa ho a me ne me kunu won makotu TV e bo ho se me tu akọ me ma mo a me tu TV ni nti o fa akọ ti anya me de na me man kan che ma me mpo wa na me frekia na me start frɛ me nua no bɛbɔ am na me sesa me ne ma na me koi ti ma mba na me ka che se ni se na ti mama maba ti papa beto me nwa na me se dada se ni se na aba ono na to me de to ni ntimi ntena obi maba no shi wa ba anya na ti feel nti adachi 2 days me so mo TV ni toys me kunu so DSTV TV kesi na me se mama mo TV abo e dia nchi stations di me ba yesu sia kwa so ti me de bo ha na nyina ya hwe TV ti me de agya me sabo ni bia na me de omo de ketwa no ko bo me de me wa na papa ka tem se ni TV na me tu ye no we me fa na de ebelen na me di ni TV command na me ja decoder no ho mo wa no asa ka dem se decoder na me fa me family no di TV ni be bo ne dem ahwebi nti me de me se bia o no so de ko bo ne dem ma ka ho hwe ti one day ona ma me omo kokko saa nti on de on ku bia me na ofre me na o de ato mani ti me na me se asemi die me ntimi na me frɛ me kuru me abusua panyin na me de to nani na ono so frɛ me na ba bebu nkotojo so me na soludo ni apache obia nti ho na me gina ba bi na me te se o ba me charge kire me na se me baaye ma betu TV e bo wa afiro nti e be se etu ni free ho na me bi zansa na dada TV e me tu ye bo ne ba na ma ye nti ma betu TV a oba ne me kuna wuma ba fie me se me papa me di TV aba me di aboda ho a eno no me sabo ama ne mfom so pa na ewo no na me pa cho on akola ne de na me ne ho mfon so mami me ko nadamfo ha bra o ka kire na ono anadamfo se anra wo bo kwa du se wo di TV wo betu me ba cho o betu TV me bo no kwa du a me bo ye kire se wo di TV be bo dem amfom so ewo ma ne se asetena na no mo ni ti fie ho no enti na se wait to na me tia no bibia wo se me di kan se me ne no ana na ne ma me ye bo na me ne ka but kire mu de ma hu sa se wo ya ye yona menya yona menya yona me pa cho tie me menya yona me wo nanka kwala waji mitini sa papa ne maba anya na kuresa TV abebo dem no ajire bebo amane se ye di TV bebo dem ma me nsemu ya ma me nsema wo kan fa ya tronko a dana o ka so nko ani sie anya na kuresa nanka me nan na ya dankai wanya 4 years ya makwan a me kunu de me bai be ko banti ma every day bia so be ja kola ifie na one me nan na ya dia never adena yes da bia na me dia kola ne ba ha obe me tu ho yawo me ba cho de ma me ne ye ne se mapa ami musa semba ko pe na me ma se wa mlem ma grace hukum utu na frifie ho mintu no fika kraka mintu na me ne wa ne betenem enti se kwa bia odi me ba cho me wa dance fo asem we nsi ne me wa dance fo me ba cho me ye se me papa no pese o kire se dan ne me da ba akum na me ma mini aketwa ne da ba akum na me papa me wo fa ba no me ma me asama ne ba akodam on ti ase se bi o da ba akum se wa me ne wa di san komo no eno ba se wa me ne wa di san komo no ka sa asem ne wa ha sei no me ka ya na de wo me ne se papa me na me ba no bisa se bra yesi dan no mami ono chore ankoma odi kira amanfo ne se dana yesi me kapra kura nim me so me ti abontia no obe yan kasa ne ti onum waka eja samoa onu ananum eja samoa ti yan fa ne se waka se wotia o so nka se wotu ti yan fa ene de na aware na aware se ne aware se wo bo ma me mo akon ma wa se me putu sie ni mo na ko me ba cho de o kan ntro bi anim ore yenko bi satano so adwuma a woye no me ma ho odin ni me sika na me de aboa me ba nya nu nti me ba ka me boni nti to ka taxi me ba mama me ba cho nya ka na ga me to taxi no time ko enra wa kan de ya me wole no ma me sika nya adwuma do me free wo na bi na se me nya mani nyina ono nsema waka no Dani sika mo se 20 million krana me senga dano kamene ne beche se de sika wo dan no 2000 kamene ne beche fie no mienu pepe me ba cha dance for mo pa metima afro mu nyina ba na me ka to die hia pa watem nim se ye pese etifiri ogre on se ogre wokum
wo tu na frifie ho mintu no mu nyina bu fie me dem aha obetra nti na okasa aha obetra me wa dance fie ya me kwa ne sa me ye no enya bi ni me ba we wa ne dan me ma ne nyina we da wa dance for me bla me wa dance for me ma me ewu na wasi dana wa da me dakata so na ma me yi 1 2 amfiri de no ade me no be ye wo fie ha na ne ba ko bewu ma me we a oto yesa sura abofo no unnim de otume ya ora pa me kwata na so na me nkommem na me nkobisa me ne kasa me mpe na me mpe ni pomu kasa nti na ma me no bayin kasa kakra jo se wa kasa ma me dem kwati na fie on bu a me papa be fie me kasa bia wo ma me nti kanu me ma me nti papa no asem bia me na ode beto mani ti me ba fie on no aduan na di si papa yi wa oba me se dada waduan si wo se me ndidi ana me se aden wo se me ko ba ntima me didi asa me ba fie na me didi na dwa e mo ma ho odin sa ba fie a woni di na ma me se mo ya duan ma ni bi oni mama eja no ko asem meba die nti a me ni sa aduan ne se ma me di me kokotena ba bi bra na maton me ka se me sora me nyi akohoma na onyo no na be de no na aduan ma ne na mo aba me bi adi da bi nya bontia se e confirm ba onu ananu mo ti hoi o se no na bobo akohoma mama di nso adwuma na wo ye wota no meba yena sa wa se disi wa mama wo de onya aduan na meto me mpa yam fufu no na sam nyina me se na sam mo so ko ya wo masi nti mo no wa se yam fufu de mama me mpa yam fufu mo so ya na mo yam ma me otu bisa se ye ko mem me ana na me ya aduan na ma twabia sini ho ne ma no ba ye no nkura no ye tu ye ni nkomo one ne ma ana di nkomo me na masi mi fie ba ma no ne kapre ni metu mesem nkomme na nkobisa rekwa de sam ye o kasa onkwala nanim me na me ka kire o se wa me na me ka kire o me ba cho first time am te so mo ham so ana me ma me ka se afie no wo se wo na wo siye kasa na wabɔ no ho ka wabɔ no ho na mintua ana ma me se fie ha ties wo na otoi ya boda so na adwuma bia no ha mo ba ya me sika nim ties ya wo kan dano nipa wo na akoto ties no but akaye omo ye no workmanship aba mi na me namtua adwuma na ya me ba o me na maba oba we dwetire mi ami fie no te na sa ke resi dan ya ayesa won ko na ade udin ye ne me bu amanka na kore sao o ta ko na ade udin ye sentiment so se yanka kwade ya ne fa sole kwai mami eno abeka wo de de obi kan de de awu ma ne kwai me ma no kwan say ya no aduan ya ni bia si o se mi ni ena fufu na mo koya mo ena me mpa fufu aya me na mo twa bisa no bisa no aduan ya ma me ba ya ma ma ba ketwa ne kra ya ma no eno abeka ni nyina wo me ba afa de ma wa me ba ketwa no on pa fufuo o se mba ne yantia no de ba ne ya na kwa ne ba beka chem sister me de me nan na wa bom na kire me papa so bo me bie ma o do be court ndi ma obi amu biem me da be na me kan sa asem o school ba da be na me kan sa asem akora no mpa fufuo me na me se yam fufuo me mpa da bia mo yam fufuo na me se sa de amini enso no ba so mo yaduane o mo ma me ba kirem sesei ne ya no jolo na oba we to bi san so mo aduane ne ma ne no a bi da so no aduane ma wo me pa mo wadru sei na me sa kwatena me na me sa kwatena no aduane abra me ne fa me ba wa kwa wa sama nkola we ka no e bi na o mo ka TV so ha no sama akra we ka no da be na makasa tia wo da na sama no afom wo da me yi ska to e 50 series mo ka tell me say me sori a na bra ko ma 50 series to de e na ma me ja aduane ni di nkola we ne ma na me ka tell na 50 series on kind 50 series na me me pay am wo sama e wo mu ne say emra na me mai me mani nya me baba ya ne kuna wi a wote me nche ha na onya ma afie ho no me say me ni me kunu ahomache ebobo 5 o'clock na ye fufu si so ye de fufu wie sister bi kwa wo ho do na ofre akohia ba atan ye de fufu wie ansa na ya badwom wo ko ba ntan na me bata no so nti ye kwa nwumira se mole kokokura sa no kwa ye dika mo fi se me mai ba afie ho no etina me so me kira ne bobere se na che se papa no we agbo me ba cha me yet service bisa se me kira me bobere se bra akora we ba fi ode na si ye ansa na sa fufu ya na nyina so me na me dan be ma no we no me ba ikunu we no de na si ye ene ye se me be nyina na betimaka wo de wo grefesi ba bia mo de ga boso be se wa wi menwi kasa na ye fesi no mumrem de atwato ne se menu akato ya na obetina TV so se me ma metan
ofri school ba sister na mama aduane na sister mama aduane me nua ketewa ba ko Sandra no faba no sister mama aduane no say oba ya me hwe me ba won to bu mama aduane ni mama aduane wa ba makoma na me nua na ka sa akire no kwa na me papa to mu no say ai se mama mba na aduane ntina mba tiatia na firi ko mu obi ya ma na aduane ni bi enkwala om ni wo mu nua meba meba se mama mba na aduane di na mba tiatia kra na e ma obi ya ma me ba na aduane ni wo ba bebre sa akwala oni nua nom entimi nua aduane na Usman kra wonko ni papa nti ai Usman na wonko Osman de ho na wonko akwala tu mokoya mufufo na de okoyam da wanko no mo ma na aduane bi nti de na me nka eti ya mutumi didi ja ko the list o ka etiri abrante fe bisa se eti fi Yohane si akwala ne ma se wasi bi da me gwaja na bo me so me ba de na maja gwa so me ma hwa me de na maja gwa so de wa kan nyina ya ntro adwuma no hana ma ne ye me adwuma me kokoye profrom me man 1000 me ameka me ko sha bayire bisa tan o se bayire na ye se gwa yi no hwana se dada ha tu bi bayire adwuma hwana wo de mo ko tan so na mo ko bisa de mamu e na me ya bayire adwuma na me mamu bu me bubu bu wa bisa me se me ko na me ko fa bayire na me de ba me hu so wo ka sifie ka na wo se ko adwuma nya adwuma ana mka kire driver no de me ba ne se wonja me ba cho se wa ene de nanu ya tazi am ko ba obosi atoye teacher samoa oh edi ana me papa be fa ba se do ka so etu obi ya de ya tro tu de okwa de ena ya no kure se do ka so obo ayela adwuma no oba de ka ne be fa ba ayela ne ba se mo market for di 250 mo market for di 250 me papa ba di me 200 mi tia ne ko na odine ka fa ba ayela wo tia me ka da ba fa ba ayela to mo market chama ya me dance ni chama ji 250 wo ya me papa nti you charge me 20 cedi I know what do 20 cedi 500 na me fa ka no ye free mem na ne be fa ba ayela no ka sika na ade mame ka sika na ade mame wa we ye bayire patro sika na me ba wa na to patro no na me tiaka wa we ye me ba asam no kan no kura bia ni me ba meba yentie bia bi no litesia no tentena se me o sit down no ono ne koto plot no me wa dance for mu musa na mama wa dance for me so wa dance for Mr. Champo brem me so wa dance for mama 3 minutes mam se wa ko tra wa dance for me so wa dance for mama me dance na asem in fact me tie nyina me ra ho papa chese enura wo hwe asem a ye papa be kan ye ene ne ye mami e kan na je se wukumu pa wodi waso tire na do ani efem a enka nanka wade ne ka ni kapa na sebe yenye maide ya na yetimi de yeti tu ye kuro no mo so enti se me ko ye bibi ana mawo wa mane se me ko top plot e wa ni machi ankwa anya na kure mama na be ma hwan e na me ne no eko e se ye nyina se duma wo se yenimu se woni no koya enka wo benti fani dim to plot no so da enka me to full plot e se mo mienu enka mo be ko ahimfie me de me ya wo bi achi na me kan say wo ba ibroni se wo ye marriage material wonya oba papa ene de mama kan wonya oba papa wono so nya ekumpa na mom se ne sof mama e kan no sabi o be ma ekwakoye hwe na kakra bibia odo ni behwem bibia mate Kristo ni be ma de mate be Saudi egwa wade kwa ka me fa the Bible na to ne kawa bon o so to ne kawa bon emena me ma me ba ya o pa che wono na o se wo ba ne de me nwale ne bi mo ke kanta me ba cho wa na ka se waja ware na to kawa bon me bi fa kawa no kra no enhye ono wa na to kawa bon on se me kawa no enhye na me se sa ena me dia yi awie o anadwo etimensa ene na somje wa de ame wo ya ka se ono ne dia se me kawa ne nhye me na me se sa na tie dia ne me so dia se che ko dia bremo grebe mi to ya mi ani se o so tu fi ya mi de atwa so na ni se mami ka sa ya wo ka sa wo ya nkwala ne mami ka sa ya wo ka se nyina ni se enkwada yi wo mu ni papa enti wo de wo mu ama wo na wo ji ni tin sa enti mi ko papa fie so me je permission sa na ma ba na bufori ni na bufori nyina ni wadwe o se wa che da ma we ma wa che da enti adan wo na bala ne na bonte e ya ne ma me dan ene wo mu nyina wo da ba kum e dan so eguo
egu wo from ahan ena wo munya gift mu ente ya wo ma nanso so no ne mimi hu ni se wo de share pa na besa wo de top na ketekete no ene mpanimfo ente wo bi nim no be weja wo bi o owura asema ya hwe woni mukasa wo be so wonye minini da so onye wo mo ye wo mani adia ya kasa gegege no timesraw ye menisha ye wia ne so fa me be ka bia no me pe mo chew awade no so wonya ye ne mo nto a wo to no ho no enso so we ma woni be dia ka me ye Mama wati meka tell me say wo ye bema Pentecost wo kan kan hwana na e wo ye bema say say wade ne wu ye ma wu dia dia wo kan ono di dia ndia say ne wa ye no no so aye wu ma me so ntu mfifia awade na wo ho enu tie say wo ye wa sede na wo pa na che wo siesie o na wo so nya na wonya we say ka wane ka ho Oda. Integrity keeper. Eye school papa eno ne yede ya mekum. Sukui oji placement o Legon. Wesley Girls Holy Child Prempeh College. School mo fe. Wo mo bus na cheche fo no dinyame suo. Etete kodai wasu ebo ano fachi. Ne kwasem. Ai ba konso obrema UGC. Ba bia wo hye bia. Ka se dia no hye. Ba ko 0553 408-898 and 0547-107-443. Mami abe okunini ebibi dromu dia for say ya de hudu bia ya de bibi bia fa bedano dia amana gidin ya secretary ni ene hole in heart obeshopa mami ya ni say tumi de aban tu tano swapa trapa kwantano so 0243-345-392 NS Heba Industries ya dia ba pimples kinkano Krodoso dwiba chicken pox esisiu wona mani ase wona ho bon omoto munye lufos ho no obema wapampa mu onnom eni nyina itu ase awo natural capsules mema na enom beboa eyens enemu sayade nyina oba ne bema gina so aboa amasetara ka oba penfo nka ho wonye mfinhye dumienu nka ho omaimu ba bi eto nro bia onsa ebeka 0245079915 emrantie num edroni we akwantuo heba center ai enyasem akwantuo heba mixture ayamukro wanumu ato wo braimu how typhoid hepatitis akwantuo heba chemistry oba ode kue kunwo gonorrhea jeje wo ntumi ya jaba sobode pa akwantuo eba ko mixture koko uni udru esinani matim kaja sasabro empompota esisi uni tipaye dini nyina ye labor runabout asafo frame 0241296622 eni daso eba clinic eni daso Dr. Prophet eni daso diabetes mojabroso ensayade enam awomu hawo sciatica fibroids hepatitis ya musem nyina da ebi wo bua kwa mekru na kisa fitem junction wase Krupon Farms ya ye biefu frokra 18th November ya and to be free screening 0243-649-115 D4 Ebren Judge ai Judge ya mami eno ye papa ye kan sa asem de wo de ba likuri wom bia gitu 3 months me makoma yitu o uba wa moso busu nsia what is here o makoma enti o de enfa se busu nsia se de aduane ne ma usu na woni ya mo mi ni afa de wa ba obi amane se me makoma mi ni eja wonsam no enti ye bese ye nua be ma ne se eno ba ye etiefuo ni wiase nyina ehunu se ye ma kasai don huri baako ama ye kro ye ntima nkasa eno ba ye jeja sama kwan bebi won ma ba ya ke be ka chose mami ento na asem so because mami no otie de okan nyina enti de okan ye no on se wonu obi ku a hwene ye na me kasema chom papa kasem chose se wonu oba dili a hwene ye oba nim date sin be ma oba wonim date sin be ma on de wayo wo buwa what I done wo bubo wonu etutu enyim na me ka man sen na na ka eti be me bia mfanya disade wunye oba ye fra bibi faithful I judge metwa oba onani eden ekokọ na nim for so a forceful obre and a faithful e won die the time kasi eti mami ko enti why brefo
maami wonim kasa medase maami wonim kasa wasaso ye brefo ana wasaso wo dache asetena mu ba wo so woni emre ana wo so wo mpese obebo oba no what I say fine ni nyina akoso adentina ne made o mate afie wonu mu a oye kosankosi koda efie no se wo na si yo na si yo mu nyina mo dia na mu nyina mo dia so no mu mienu so mu ya ho papa wo ya ho ofie ho mama oye ho ofie ho efie ni ho dia enkora ne dia ne madia wo so baka ho eti na una ye bema ene start ye homework na wo baketo bema no wo ene ne nkasa na bedum le bi no akora be yiwo ma se wo tutu nsem go akora na sum ana ma me ne munye ana onye ne munye etete ho me de me koba ntema na ne kwana ne ba wo ye big mistake ja akora ne ma me no ne won kam me ni nuanom ebeboa wo ave so no bema ye me nwini moye ne o ene me kansi so e ma na dum ye ma na boa yen etu no yiri kwatro mo wa pe bi 45 ene ma dudu na na boa yen obi e pe oba obetima ye adwuma boa obi okọ ba yire kwaso adwane obedi ka wa ne sei obi kwakoto adwane wo how ne saying ya to adwane sa mesesei ye mfi kwatokọ ba bedem because abondi so adwane ene ku yen enti ye ma me ntese se enye oba na ne hodwoa do ye mfa se ma me na no odene e wo fie na so nyene nyina mu no de ba so because papa wa ye no ka nemu de wonya ne so no oka etu de ka je say ye kota asase o cemento oka oni nyina ne koto ye yenzi fie wo se wo boa no asetra mu ekoduru ba bi wo wasi ye kofa ka ekofa ne ye ma wo se ye koto petrol wo charge no charge wo yere ne ma debi oh wana oka ye wo se wo to petrol wo yere ne ma wo se petrol make so atade wo se petrol wana kan yo me ni wo bi so enti yesre mo manta sanya dwana face no kokko kan kwa de bom wenya ntokwa wo so ntu enkaka sembia wadawroma etama no me kunu ni nua ye ohene o yesanko obeka se me kunu ampene da wa efra papa ni fa hene brekum o so ampene ampene ngandru na eja so wa mama wo ya buni ana ai ofri brekum tenta miami diem tie oda ofri fanta me ku Clement mu kom ofri fanta wacho bra brekum no ya fatanta hono free me ku e maame o mu free fatanta me ka se kura Clement mu nana baba ko aka maame ama o fanta se semse wa na maame ama fatanta o mu mama ye kama na ni wo ye wasem twintwan se me ye twintwan me fa ko we ni sem no we wasem bie ni wa na pe to twintwan ose hello udin baby akasa free you say company yet you company oh hello Abraham Pujira so no pick afa wo friend hello good afternoon of mama good afternoon din baby akasa free me kasa free nton so me dia ne kwa kan yo we dey make kan tintin bia me nua be ma no ade na wonya ni no e ka ho binti misra mu a we dey mo hwe na mu tiesi awade no me ya tie no ane ne ha wo tunu me ya be ma ni bia ade ne ka ho iti mo hwe na mu tiesi awade no yo ya da say hello udi baby akasa free me kasa free na ni yo tie o muti me wa oh hello me kasa free ndampo yentie o me kezi nse be wona ase be ma no won kasa ama ese mu bua sama na gusu nti mo hwe na mu tie edi asem ye bua gu ni so amode mo mpe no kore enra wo hwe show na enra ya mapapa wa na wa amana kasa ne ye fatam ni nyina ama no asama o kan hu asem ti hu kire maami na ti o so won tu fie enra wo ba so mo no aduane o mo ma wo mo so se ma obi wo so wuni ene de wo se wo mo koyam aferi o so akodi nkomo ba bi se wo no ba ko homa de ni efa hello yeah Pacho good afternoon Pacho Arsempani it's you yo
ready nyebone me strong say obema no issue no money nka ene oba nka na monware ene bebo apa bi ye da se pa no kra ne hia na sabi maami ba tan no bre ne ho ye adwuma ne ba kwa wade ani ku akowu wo ba ho mpam no hey hello good afternoon udin baby akasa free atomete sewa yenti mam sewa me ha won senti papa no de mama ne me kan kan na wo bo no ko ade na no kre hey I asem bibi o mbaka bia am de boa wo de anyini hello ebusuafo yo asem we ya tena so no me de mu na se asem no enya asem bia yaudie o papa nim na maame no so edi yaw na papa no se ne nkra de ba fie no na ni nye ho obenya ka one ne yire no ene ne baba ko na ya wo mo ne nko a wono so atumi pam ne ma eti de wan se jasam wa obeti ase na wo hin no beba ne akasem no sa wo pede a na wa ye wasede na wonye na yo tena wo botiri nkwe abusua ye de asi why ogire asem bi eni ho koi wadwuma na he ma no nananom so te ase na mu siesia wale hukum ana wade no ka wo pe no me de men ka se maja no ono no do onima wale an eti so ben no bet manage nan ka se so osua ya da se ma kwa adwuma pa ma bere na me ba ma cha me moto fo ma meji ma ho me no me kuni ko bia ogire mo so ya wa bere no bia so ko jare hey abai na chese onim wodo David chaso what problem be any ho onim wodo bia ba bua pa ono sinim kasa me ware no 16 years ro mpa chawo da ma no adia ya fa na chawo pa so wa ye bodo pa chawo asem be any ho